paso doble interruptus. Gauza batzuk komentatzearren, bai? Uno, ¿cómo lo cogemos al bicote? How do we hold our partner? You know, that's the first question, you know? So, when you face your partner, if you go like this, you know, in front of tenemos un problema, si vamos de frente, bai? Eta da, hankapuntekin enbarazu egiten dugula, bai? Bale, horren, alde batela jotzen dugu, o bestera. Baskuentzeak egiten izan dugu, eskerreko hanketa hartu, eta eskerreko eskuegaz, Bartolona egiten denak, eskerreko eskua atzera bota, bai? Atzetik lotu, bai? Hola. This is how my parents dance, you know? Like this. Oye, hori, eskerratzi bota, eta hola. Vale? Ingo dugu proba batxuat, vamos a bailar en Baskuentze, una pruebita, vale? Hola, bakar, proba batxuat, vale? Danak, Bartolona egiten dabanak, atzetik eskerra botatu, bai? Ieba. Egiten dugu, kabale, Javier, eta orduan egiten dugu, kontrapaz, barraketara, bat eta bi, eta hiru eta lau, kontrapaz eta kontrapaz, emakunde, bat, bi, hiru lau, eta kontrapaz, beti, majeto daño, vale? Bueno, badakaguz, primera, segunda y tercera. Just like birds of a feather, a rainbow together will find. Baila una aquí, venga, de dos, uno.